Mwendo musesa kana mwendo mwekesia nita Robert Mwe aka Kalaka Mwanako Kambani na umunde katika Ekai Tuneene mwithitwe mwito kulia ngamumisia madam muno kukana ngamumisia mrembo no akambani mwa yathime twina rembo na hiyo munde in the building nina mundu wita Justina Syokau aka Madam 2020 aka Madam Sipangwingwi. Oh Jesus. Oh Jesus. Rabba kantalabozaya. Oh yes. Rikantalabozaya. We give glory to God. Amen. We ribahandelebozaya to Jesus. Oh, we yes. give all the praise to Jesus. Tuitaya Yesu ni kwithwa niwe wailite. Ukweli? Yes. Karibu. Thank you so much. Nise wambe utina. Nambo utina. Kikamba ni fan. Ametina. Ninatina. Kikamba ni fan. Hey God. Justina, mashabiki maito ma Ekai Tuneene by the way manedi maito kulia toka kumyako. Na yu omonde we katika building ambao mkezi muno by the way. Nenda mkezi sitwani ya Yesu kwa msitwani wa Justina Syokau aka Madam 2020, Madam Sipangwingwi, Madam Chapa Ilale na andu mambisi munota Syokau wanzomo kuma masako. Justina Syokau Madam 2020. Yes. So niko hapa kwa Facebook na trend. Nashukuru sana kwa sababu ndugu yangu umekuwa baraka kwa maisha yangu na since nikujue. Na pale Twitter tuna trend number 1 kutoka Ukambani nikitrend Twitter. I'm seeing the grace of God. And also parati kitoko ni trend yete muno akambala muikire TikTok sia Justina Syokau challenge ya 2022 song ngaya mwathime muno na kamba alamu mbati katika social media alamu ithaba umuini shambikia ngaya mwathime muno kibindi kikira wa Ekai Tuneene na umunde ni bani mwete obona kati kulia ima kulio onde mwinamo andika i comment si onde mukwenda nisungia kile kulio yemwe kwawe mwe nundu ninya nita Syokau imundu ngira Syokau na ninya ni ro Madam Chapa Ilale ngayonge wena sieta tayu na nundu nina isie ndio bangwa ni mundu nye ndio bangeka ndietikila kubangwa ni mundu nundu anu mena tabia ya umanga anu mena tabia ya kwaza ndikathi studio anu mena tabia ya kwaza nini hiyo mwaka ulona akuye ni moino Ninaleile kubangwa nye nabira katikati wo yathina inawathi wa 2022 nasia andu mendo mbanga na kwandi bangeka na mwaka wa 2022 niendo muyati dukati kile mundu akubange na alame ukusuka na alame unena na yulu akumatabyate muimbanga na ndeto sienu dukati kile kuiwande ni mundu utesi wambe iyera mundu utesi wikalana ngayata mundu utesi ubaye kuma kwacha okwate munjiza wao manyika twithito tuibaya na twithito katoloni prayer center tuyita ngai tuimya Yehova nenge matei nienda umanyika tamwini na inde na manyika anu maete thina ekangutabye ulawina thina na Justina ninoka show mwenene muno yokamba na noko ete ndeto kati ndeto katikati kwa ukelawina kule yote ende tuma makuli ni ba Madam 2020 ni mosungia makuli onde karika show ino ya brother oyu brother Mwasa brother Andy Sam brother inasula yani endete brother oyu ni mumbeneza na ni muthekeneza ni ukuete kati na nundu no kabasho ndino konena no kosungia makuli ala mwithira muikulia katika social media ni sungo uneke na ndiba kusungia makuli nukwenda nzungi kana niende akatwambia makuli nundu mashabiki manethi moto kulia kulio hii mwe ya shabiki weito by the way with abantu betwa Dubai tiso anethi ikulia kulio kulia ti Madam 2020 iwe ndio totumia lokeno ya Chapa Ilale Chapa Ilale kwa siara kikamba kuna ikome imani sasa kunekome yani kukuna uya bikau kamina kill it
You know, in Kizungu, Yeah. in English, we say kill it. Kill it. Do the job until you kill it. So when I'm dancing, people say kill it. Kill it. Yes. And you kill it. Do it. Do kill it until you kill it. Uh-huh. So I kill it. So today in the show we are doing what? Kill it. We are killing. We are killing the show. Tuekona ilale. So Yani mwana wale meramo ku mistake. We with our man. Una we yanesa. Nasia we awika kunwe na madhogodhani. Nusu. Ilo kuna we wote in life. Unawane wewe wa mjengo. Duka kune we 50-50 kana madhogodhani. Duka kune ilalamika. Duka kune we ula unengetwa visini. Duka kune uthatiite munene waku. Kuna we nesani kananga ya unenge promotion. Amo the director wako wita Collins Mulinge muya kuna we nesa. Collins Mulinge wewe kuna we nesa kao kuna madhogodhani. Kuna we wasia computer kuna we bangene nesa. Duka banga na isindu. Banga nesa ni kwithwa ngai itune. Etha aitu we na ndu tukuna we witu. Ilo kuna uya wane wa uya ndukani ya mundu. Uka kuna uya uyite ngai no siezi na hicho kitumia ndo amatekeza aidha tajiri. Nikuza moya muno wewe uko hapo unaiba na umepewa kazi mahali. Utawahi kuwa tajiri. You will never be rich because you are stealing from somebody. You cannot be rich from my money. Praise God. Amen. You can only be rich by what you have. And ilawa kuna wianesa ngai no kunenga kindu kita promotion. Mandiko manga ime ase promotion does not come from his or west. It comes from the Lord. So when you are doing anything you are doing in life, ika wisi kanabe ngai ukusiesi ona wingumba ya ngoloba numba mbake neza langi manaka na yoba no kwene mandiko meazaka na yoba asiasi kila kindu akona ndeni bala kila bandu. Oh yes. Medo ma yoba me kila jao kila bandu maisi sio na udhoku kuwira okuika udhoku yoba ni wene ila okuika na yoba ni wene ila okuika uya na ila oya kindu visine yoba era aene ila wanenga mundu promotion utaile kunewa yoba era awene kuwira wanengwa position in life ngai akunengo nduwike ikanesa na we pastor tabana siandeto neso ekobu mbando medo aba mapasta meo nengane miunjiza fake ekangutabye mwanasa ela yobo na kunengie mauta akwiti ya mauta na kwiti ya mauta utunenge gospel nduku ana kunengie mauta na kunenga mauta utukumbe mbeza situ kana ututumbe yani ututabye miunjiza fake yobo ana kunengie mauta asu ni kana matebye ndoa mauta matebye Kenya kugeba yoba no kunengete mauta ma healing mauta asutu aboya ma ukapatwa ya ndola mena kanza mauta asundu kama dhosie nundu ambia dhosia mauta hata Yesu yani anointing ekakudhosia anointing ila ekudhosia anointing ngai akakwete ambesa nikwithwanye wamboya yake thani na bata nyeta kwa na bata wa muse yani wamboya na kwata muse wembesa ndio kana muse wako tuikunenga Range Rover tuikunenga ndeke tuikunenga mbesa legit nikwithwani wamboya ye mwitu wa Justina ayenda muume museo na akwata muume wawo ekobo ya ndu cia maitebo matabiobo nambe kutila vanini ni wanga na mambo kumoya ukwate museo ikena wenda mbio moko mambo kwilila moko ukwate museo ikena wakwara museo Range Rover ekangutabye kedani basta umundu kedani na neema ya ubosia boya andu makaboa nikwithwa mabwagera mundu anaina kanza ethia kandete mbeza ilo na yita wasio nikwithwa mundu aba era mutanu ekangutabye brother ninaye mwawe binda yasa ninaye mwawe 2021 ninetela tengai ambosie muno ni ekeithwa na ni ekekwitha na liver disease nundu liver ya thuka withi ya mauma yellow no kethi apa i association na uyetha wiki ndwithia yani ona kuma wigita ukilwa bala wikalegile kuma Ninaleile ubo uzu kwanza wa Kuvinduwa Ngua ni mundu ni muthuku muno mundu akona kila kindu na malini ya Yesu malini ya ilosi wa mundu kuwila wi muwau kethani wina neema ya ubosia endo boye mundu aboye yitakwa kethani wamboye yinabwa ono kesia mbesa kwa ni unenga bio nundu nenge watumiwe ninga ini wangu atia kuwila wina neema ya kubosia posi andu eko macharge posi andu endo boyete maboete mabo atyangai mundu uma ulilinda
akianga ino kwete mbesa sionthe ira siebo nundu mundu ni wona na ona nukuthi kwete mbesa na ona nukuthi umantha mbesa na ona nukutangaza na Yesu kila chatumia andu maimwate ya Yesu nikwithwa Yesu ekasiama na ndekasiama asiviwe Yesu ekasiama legit aibaze gebetikewa kibeti keumantha kame wenu imagine miaka 12 Yesu akibosio chabo okukito ngwa ya Yesu wewe mwene weba wina anointing ya Ngai Ngai nukunengete anointing ikasiama akana na maundu maingi ala utabia mashabiki maito omunde show yitu eki wakundu kwita wata New York aibadi New York kwani bako we don't settle for less bani class lady weba nene ye mwanazo aete show dakando kuya kidogonia ando ana ndege akambikie show nakena ndetono ndo ana ndege kale ndio kasho kwani ulona mwiye ningu settle for less no ndiye tikilako kuwanda mwaka wa 2022 ni kuna sindu nesa na ni kuni wa sindu nesa by the way bro ekangu tabie weka nesa kundete ba muingo nika na withie ni nona mataa nikita umewa kita aiwa muingo wande ko nesa no nalika ndeke no newo nesa no nakwataka soft drink ba undekeni tu Kenya tu site kila nundu ekangu tabie ko kabasho yaku it have taken the hand of God. Na kindu kingi niwe si mashambiki. Maya leo na kwa show yo dhugunia kila binda. Show yo kuya na kumwala. No usio tukaenda muingo na itu tukazikia. Ndio usewa ambete kwa muingo. Niwe ndia kina muingo. Zene binda yako yambe au bikina muingo naku ya 2022 ndio set of less. 2022 ni yeta kuongoza. Ono mundu no nalikandegeni no go basho ino. Na niendo ende ya kuflight ndiye ndo fight na mundu no fighting it is flighting ngoli namba ile beshabiki ona kolilia ate alodi utokolilia Justina ate ibinda ila watwika ibinda ila waso ibitie pay bill ibinda waso ibitie pay bill mutange mbesa asiwe na zange iwe mbinge asiwe atomie shambiki unakola shambiki ni watomie gogozienda kakataka atumie siana hata kwa mboweta atumie maana ile kana hivi atumie siana wekeva watumie mbesa ile otwandikia watumie siana na tutumie mbesa namba tukakueta online tukegwa auto na shambiki we mbesa kwanza kwitha na shambiki mbesa no kindu miracle ini kana wathina akakumya thinani akaeko kusambia akaeko weta wikoni woman bandu weta nikoni woman ambao kombumie thinani na inde tuinena baadaye by the way ila na ina pay bill nigwe nazo tete ki ngakina ndendi ukweli ndo yake mundu angaindia silingi na waite kuma January na neso mutabya mwai wa karano tio ndatite mutatite ndabinda yeu yo ndeni mbeza siatumika hospitali na tio kuona inzi okie kusioka kwitha thayu wona ina kidney na liver see they damaged na skin they damaged ningai kwanza kwa mundu muka undamenjete skin it is so depressing but now when God has healed me I must come back and say thank you natio na ine ya mashambiki na muyati mashambiki nukie na mutungia mubea ulota ayuga mubea si ulikete na kuya thank you so much keva ni wan support iye na keva ni wanumie mutandaoni nginondo naku ngaini na mwiye ati ni na mwekeye mana nikwithwa Yesu onake aizie ba musalabani I have forgiven them because they don't know what they are doing maya ese kana ne muwau chawo niwe sisa inge ithie maselebu ithie andu twisikie ithie andu twembesa ila twaza twina mbesa andu mayele hawa ithie millionaire niwe sio yuni na mbesa na niwe sema lombo ndio yuni nasio ni na mbesa na yuni madam boss ninzi okete ni road no bene so ila mundu wambo na nziani ndakoneta ni broke anymore ngai ni wanziokizie ngai andethia na kwata project cia mbesa nundu nambia kwaki andu numba nambia kutwika jenga na Justina Syokau netha na timu imwe ngai unengete nzio ya construction timu yetha na engineer twina architecture twina andu ma interior design andu ma bakalangi twina mo andu matona kwigwa Justina na tukathukuma na ngai andethe through that na kwata mbesa na wasiendo inge mpya na as you see I'm a queen nikita ta queen Ngua na
no sasa vya shabiki maitu muno be shabiki ula ngolilie ongea baktu ende no nena angolia nilothi okuli Justina nguo ila siake wikia kwanza we ngweno winete wathi uno wa worship what is the name of that song? Najileta kwako. Wakati kama my situation to you. I give my situation to you. Hiyo nguo ilikuwa ya pesa ngapi? Matavie. Nguo sune weta 94,000. Amen. Ila ya gown. The gown one is 94,000. The gown one. Yes. And the other one, which is white, it is 15K. Yeah, here in Kenya. Yeah. The gown is imported. Sabik. Ikala ni unaito tena mundu kwetwa Justina Syokau na tukondo kwetwa New York City. New York City. Yeah, we'll be back after the break. Thank you so much, guys. I love you.